Hubleye pi warok ki prolog ki was nyau suk wo up yiki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi wacha kem su tali ki Kari wasan ngut ki bru wa emkti wo khayi ye drugs heroin hanong ba Shillong hawa kamte kamun de pertu kite ki san ngut wacha kem te ton ab yegani kubor hadu wakut khnang wa yo tip iye wasakhet te chwa wo sedang cheki kubor ladam pu emu de pu subscribe your new channel nya bhai subscribe khnang wa yo pten cho cho pu yo yigi kubor wa thame te ton sedang cheki kubor kathma percha wuki nong khayi drugs sa Shillong nang pten ko we de wa boarding yiki sabut wa yo ki pulit ka anti narcotic task force east khasi hills de yo ki wokso ya ka wi ka Kari eco sport ka wa m ya number ml05u iwi nyau pra ar ha jingking dem tring Shillong hei por ka manru chipawa ijanmit nin kasngi blai na ka te ka Kari de chemso phau tali ki sinduk sabon wa m drugs heroin wa khia sanspa san phau khande gram iwa chong dor li kalor tangka we kate ka Kari to ko wadaya da ushania kharmau plang uwadang khat khandis nem irta we ya partner yong u yarap ya o hei wo le yete ikam percha an uwada tip kam u Daniel nongrum uwa ar phaus nem irta uwana nongra nong pedeng da kem sindon ya o rangkat wa ka bite pulsar u ka wa m ya u number ml05s khandis san sonru hadin wada takit bahaya kite ki angut da timit le ya ka supplier ka wapan po ye drop ka wada tip kam ka Esther ram mangai ka wali phau nyaus nem irta ka wada kem ki na yung wasa ko na madan rating thembasuk block F deilang wa ka poisa wasu phau su hajar ars pa tangka we mto du itele na yung ko da kem le yeki ar ngut ki wakit drugs yeka ki wada tip kam ulet min len dongel uwa lip house nem irta uwa nachura chanpur manipur wa u Robinson mar uwa khatkhandis nem irta uwa na bongkon aizol we da kem le yeka wi ka Kari Mahindra Bolero ka wa m ya u number AS03M khandi not pranot wa ka wi ka Suzuki Berman scooty ka wa m ya u number ML05W khandi so le ar deilang wa ka poisa wa ar lakhat khandi hajar sanspa chiphau tangka napo kate ka Kari Bolero de kem le yan rutali ki mobile phone chirup wakite ki sangut we da pangat yiki hapo ki kendon yong ka ai hajrong ini waro de le ya katakit da karanja police station